laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillah alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min az-zulli wa kabbirhu takbira wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna wal jahiduna uluwan kabira wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ay arsalahu bayna yaday as-sa'ati basiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه. عباد الله، إن الركن الأول من أركان الإسلام هو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا الركن هو الأساس الذي تقوم عليه بقية الأركان وتنبني عليه سائر أحكام الدين. فإن كان هذا الأساس سليما قويا استقامت سائر الأعمال وكانت مقبولة عند الله وانتفع بها صاحبها، وإن اختل هذا الأساس فسدت سائر الأعمال وصارت هباء منثورا وصارت كسراب بقيئة يحسبه الظمآن معها حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وصارت كرماد استبدت به الريح في يوم عاصف صار تعبا على صاحبها في الدنيا وحسرة وخسارة يوم القيامة. عباد الله، إن الشهادتين لهما معنى ولهما مقتدا ولا بد للناطق بهما أن يعرف ذلك المعنى ويعمل بذلك المقتدى، وإلا فإنه لا ينفعه مجرد التلفظ بهما. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله الإقرار بأنه لا يستحق العبادة إلا الله وأن كل معبود سواه باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن تفرد الله بالعبادة فلا تعبد معه غيره. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله فقد أعلنت البراءة من كل معبود سوى الله والتزمت بعبادة الله وحده وفعل ما أمر وترك ما نهى عنه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين قولوا لا إله إلا الله فهموا من ذلك أنه يطلب منهم عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، فامتنعوا من أن يقولوا هذه الكلمة واستنكروها وقالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء رجاء. وانطلق الملأ منهم أن امتوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرى ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاط. عباد الله، ومن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن تقيم الصلاة وإنها الركن الثاني بعد الشهادتين. قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن تؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. musidɓe julɓe tedduɓe ɓe allahu tabaraka wa taala hawlindini ɗo hande kadi e nde ɗo jumaaji feƴƴuɗe ɗen yo allah o jaɓan feccinoɗon e majje nde ɗo kadi e saatiɗe arde ɗen ɓir wo ko wuurɗen yarna en torki allah subahana wa taala a tawfiq hawrindineɗe a tawfiq tawfiqan tawfiq yani irsadiya wa tawfiq hidaya. allah hawrindini en e peewal no waɗi peewe ɗiɗi. peewal arannal ngal ko janngineede diina e noddeede e diina. peewal ɓurngal hittude ngal ko peewal kon e juuɗe allah ko annduɗaa hay e annabaaɓe ɓen o kaari dawi hara peewal waɗano juuɗe annabaaɓe ɓen fof ko wiyetee kon hidayatu tawfiq e bappanelaaɗo on aba taalib min ahsani nnasi ileyk o peewayno kono peewal annabaaɓe ɓen tigi ko okkaa ko hidayatul irsadi, fewnugol yimɓe ɓen, fewnugol noddugol e tindingol. amma fewnugol ɓerɗe ɗen e jaɓingol ɓerɗe ɗen allah jonnaani ɗum hay gooto. nde allah artu ɓen hawrindineede ƴettore wonani allah on mo annduɗaa o jogitaaki ɓiɗɗo ala naamu kafidiiɗo e nder laamu makko ngun o joganooki o jogaaki ministirɓe heeduɓe e makko ko hino danda mo koyeera, ko hino danda mo ella heɓude mo gardi kooruɗo o jogaaki ɗum. mawninmo hattinde e mawninde ɗo seedo
ala reweteɗo e goonga hara on tigi no handidi e mu'um tawa so on tigi rewama ko kanko handidi e mu'um so o rewama nafay so o lonkama rewede lorray minsinayi wonay sabu malki seeɗa wonay sabu daɗu e faɗɗugol malal ngal ala so wona allah allahu on o toowi o senike e ko ɓe tooñuɓe e ko ɓe yeddooɓe wi'ata kon toowugol mawnugol do seeɗo wondema o kohojo mawɗo o yettaaɗo o wiyeteeɗo muhammad jeyaɗo allah suɓaaɓo koho ɓiɓɓe adama ɓen fof koho annabaaɓe ɓen fof dena nangal tagor nden fof ko kanko ɓuri moƴƴude kanko ɓuri timmude selen makka jikkuuɗi selen makka sifaaji selen makka mbaadi selen makka dambe mbaadi makko ndin o wonno gorko juutuɗo ko hawri hakkundejo ɗum mo ɓuri raɓɓiɗuɓe ɓen himo sengo ley juutuɓe pandi ɓen labaaɗo waɗirteɗo misal ɓurɓiɗa yeesojo morokinaljo ɗi leɓi ɗo hino ɗuuɗi simo yaade o wuggota ko pandi o ñeegata pandi nder ko o wuri kon fof o yottanaaki hoore makko o waɗa ɗaali goɗɗo o yennaali goɗɗo tina ɓeya arnoɓe jamfiimo ɗon ƴetti suɓi tensi yoga e taaba makko naɓi waroyi o huɗno ɓen ɗon si wonaa ɗum o huɗata hay gooto oɗo en seddanike o nelal ngal wonde makko o nelaaɗo e yottingol ngol wondema o yottinno fuu o acca leydi kon hay feccere konngol fii kulol goɗɗum ma fii faale goɗɗum e juuɗe woɓɓe goo o jiyaaɗo allah o nelaaɗo allah allah o nelimo hakkunde neleede makko ngon nden e darngal ngal nelaaɗo goo alaa ɗon ko yottinoowo ko o weltiniroowo kala nootiiɗo noddaandu makko ndun jaɓi nela makko ngal wondema on tiinaata e aljanna ko hulɓiniroowo kala saliiɗo ɗum wondema si on tiimaayi tuubaali jaaƴorde makko ko hide jahannama ko o noddoowo faade ka allah e dunga e allah ko o lampu jalbuɗo yallah o ɓeydanmo jam e kisiye kanko e yimɓe suudu ka o jeyaa ɗon e sahabaaɓe makko ɓen e kala jokkunooɓe mo jokkiri no jokkirteeno no moƴƴiri haa hannde haa ñannde darngal ngal dari ɗum ɗon feƴƴi ti ardinde ko haani ardaade kon feƴƴi ko onon yo yimɓe ko onon yo julɓe hule allah ɗofto ɗonmo ko onon yo jiyaaɓe allah tugalal arnal ngal e nder tugaale l'islamu en jowi ko ɗum woni seeditagol ngol allahnkaako allah ngon seetanagol allah yagal ngal hanndugol e reweede ngol e seeditanagol nelaaɗo allah on sallllahu alayhi wa sallam neleede on e yottinde on nduuɗo njoddu nduuɗo soɓɓundu ngal ɗo tugalal ko kañum woni tugalal ngal annduɗaa koye hoore ngal ɗon fawotoo e ɗiya coɓɓuli luttuɗe ma ɗeya tugaale luttuɗe ma ɗeya gaale luttuɗe ko e dow ɗum ɗo mahotoo ñaawooje ɗiina luttuɗe ɗen fof ngal ɗo tugalal woni ko hisungal woni ko sembungal woni ko feewungal tabitungal awa feeway tabita nafitore de nanangal golleji luttuɗe ɗin fof ɗi fof ɗi yona jaɓeteeɗi ka allah e nafitora ɗi jom majji en si tawi yeewi si huunde e ellini ronkama taweede woodaaka e nder ngal tugalal ɗo seeditagol ngol nelal nelaaɗo allah seeditagol ngol allahnkaako allah ngon e nelal nelaaɗo allah on si ɗum ɗon heɓii ella heɓii ayibe heɓii yolnde ɗiya piiji luttuɗi julde nden e zakka on e korka on e hajju on e ɗiya piiji luttuɗi hay hunde nafata tawi finde limanu on finde aranden nden saadatayni on la ilaha illallahu muhammadun rasulullahi si ɗum ɗon heɓi ella e nder jiya ɗon si ɗum manki si ɗum ronki timmude ko lutti kon hunde timmata ɗum waɗi haray no hitti fota ɗum si waɗi nelaaɗo on ko duuɓi no gaye tati o waɗi e nder service makko on o waɗi e nder annabaaku kon e nelal ngal duuɓi 13 arani ɗin fof makka ko wonɗon kon fof ko noddugol faade la ilaha illallahu muhammadun rasulullah ko yimɓe ɓen anndu allah e annda kanko ko kanko hombo woni mon ɓaawo nde heferaaɓe ɓen jogii doole o waawaali wonde ɗon o yottinira nelal ngal no haaniri noon o dogi ɗon o yaltir ɗon jemma e hoore ɗum hay allah ko e nder duuɓi 10 luttuɗi ɗin o woni madina wiya tari'aaji luttuɗi fof jiɓɓi o waɗi jihadiji ɗi o waɗi ɗin fof noye majji no gay e jeeɗi ɗin ɗon himo tawa e goɗɗi goɗɗi wonaa
yo tawa jaɓɓantate goɗɗum ɗum ɗon o yimminen sahabaɓe mbiya kanko o tawata kono o yahino gay e yeeɗi ɗiɗo fof allah on dandamo allah on hitinam o ɓarta awa si tawi finde liman nden sahadatayniiji ɗin si ɗin ɗon heɓi ella golle on tigi ɗe wontay haba an mansura nduggu sakangu wonta ka sarabin bi qi'atin ko wiyeten bi sarabin bi qi'atin ko si woni ha nange wuli moƴƴa a yahi e hollande ma a yahi e bowal har nange ngon no wawñi moƴƴa a waɗi ni a yiyay ka woɗɗi ko waytata wa didiri ndiyam ɓe ina ɗum sa e fulɓe gono ina ɗum hara nange no amina ɓiɓɓe sa yii a haynike hiɗa ɗonɗa hiɗa faala ndiyam a haynoto ka woɗɗi sikka ko diiriri ndiyam yaa hewta ɗon tawa nayi hunde jonti heɓaali finde sellunde finde hisunde haɗay golle on tigi ɗen ko niwa wanay nduggu sakangu ma wona merere o wi'e mere no gasara ɗum ko haala e fulɓe tukulerɓe ɓen ko haynotoɗa ka woɗɗi har nangue no yalti sikka ko ndiyam yaha tawa na ndiyam ma so yolde waɗi e tool ma e suudu huɗo ni ko wayiwa cootiji a yiyay ɗum no tuggi ka maati ma no tuggi nokku goo so a yi a sikkay ko kulloy woni wirude e mum tawana hay hunde golle neɗɗo mo jogaaki la ilaha illallahu jogaaki muhammadun rasulullahi ko noon wayi golle ɗen fof wontay taaban tampere e dow jommum fi duniyaka aduna ɗo wa hasaratan e ninse wa hasaratan e hayrere yowmal qiyamati ñande dargal ñande ane dare de ñalormare ɓe jogii ɓe buyi e nder alquran kasaratal asma'i tadullu ala sarafil musamma si hunde wotere innama inɗe buyi ɗum no tindina himmugol hettugol nden hunde himmirande jewte e marde inɗe buyi dargal ngal no inne yawmal qiyamati no inne yawmal waqi'ati no inne yawmal khasi'ati no inne yawmul takharun no inne yawm yani illa man ata Allah bi no inne yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah bi ko inde dargal ngal jonti heɓali finde sellunde finde tawhid finde liman yeɗɗunde fiɗinde golleji makko ɗin fof wonay zéro o wara dañen tawa dugata e ɗum ko ono yo jeyaɓe Allah o woɗani ɗi seedan faaji ɗiɗi ma'ana eko ñaawata eko tindinta e mum no hanani kala wowluɗoɗi nde o anda ma'ana majji on o gollira ɗum si wona ɗum nafatamo wi'ugol tu la ilaha illallah taw o anda ko ɗon firata ko wiyete ma'ana la ilaha illallah al igra'u ko irritagol fiɓa jaɓaka ɓernde mum wondema hay goto handida e dewal ngal si wona kanko Allah e wondema kala ko wona rewede ko wona kanko ko mere Allah o jartori noon nder surat Luqma lidalika ko waɗi ɗum bi anna allaha ko tawde Allah huwal haq ko kanko woni goonga on e wondema kala ko ɓe woni noddude min dunihi ko wona kanko Allah albatilu ɗum ko mere wa anna allaha no allahu wal aliyu kanko woni towɗo on alkabiru mawɗo suratul hajji o wi wa anna allaha wa anna ma yaduna min dunihi huwal batilu Luqman ɗo o wiya anna ma yaduna min dunihi hil batilu mana seedagol ala araweteɗo ko wona Allah an tufrida Allah bil ibadati ko nde wajjinɗinta Allah ko nde wotinɗinta Allah ko nde waɗata Allah gooto e dewal ngal hara a rewata wondude e makko ko wona kanko so a wii a seediki ala araweteɗo si wona Allah haray a déclari a ɓangini a wowli aduna on fof nani mananoɓe ɓen fof nani wondema a dandiniki e kala ko rewete si wona Allah a lijumodiri a ñiiɓodiri e rewgol Allah kanko tun e waɗugol ko o yamiri kon e accugol ko o haɗi kon ko ɗum waɗi e annabijo on sallllahu alayhi wa sallam e makanno ɓe wuuriɗi ɓen sirkuɓe ɓe musri fi qawmihi ɓe maki wi'e la ilaha illallah ɓay ko haala maɓɓe ɓe faami ɗum ɓe faami no ka nder wiigol la ilaha illallahu ton accugol rewgol kana ko wala Allah ñandegol kon ngal haala taw sanamuji 300 e sappo e capanɗe jeegoo no taarina kaaba on si kamɓe ɓe rewata mo ɓe kadi no mari sana mum ka mum kadi
laawol kisal ɓe nanira la ilaha o wiye kalima la ilaha illallah ɓe nanira ɗum no nani ɗum pular mum ɓe tawi ɗum tindinayi wondema ɗiɗo fof yo accite reweede yo accite mawninede yo accite wangede ɓawa mum yo accite hirsanede yo accite considirede ɓe tawi ɗum wala accude hino ko ɓe jaabi kon ɓe wi a jaala al alihata ilahan wahida ye o alifu ɗo ko alfu taajjub yani ko istifham taajjub wa inkar o waɗay allahji ɗin fof allah gooto fof ko wonɓe waɗande ɗi allahji men fof allahji tawiji rone ronteji neɗɗo a ndaray tawa mo teddini siko arde neɗɗo kelɗo e ko woni kon adnayankejo haray mo teddini ko o tawi ko mawɓe makko ɓen e mantatoroɓe makko ɓen e mum ɓuri ko kanko o sinci kon tawi hiɗi jogii kiloji ɗuɗɗi ka nder hakkillaji maɓɓe ɓe wi o waɗay allahji ɗin fof allah goto ɓe inni inna hada no ɗum ɗo o wiigol yo ɗiɗo fof accite reweede hormine hirsane barkinore e ɗum ɗon fof jonnitee gooto ɓe inni ɗum ɗon la say ɗum ko hunde ujabum haawande ɗum no ngalɗini haawande ɓe wi ɗum ɗo wanta lagal mala uminhum ɓe fof maɓɓe ɓe lanciti ɓe fokkiti ɓe wi'indirani animsu yahe wasbiru muñoye ala alihatum e rewgol allahji mon ni inna hada no ɗum ɗo wigol yo allahu on yallahu ko ɗiɗo allahji fof wona noon waɗa nanede kon e dewe e yakorede yakitorede ɓe waɗane allah gooto la sayi ɗum ko hunde yurado fanande tun kono e watta ɗum ɓe wi'indirani hakkunde maɓɓe en naniraali ɗum ɗo e dina takkitika ka e babiraɓe men ɓen ɗum ɗo wonali sinare la ilaha illallah ɓe faami ɗum ɗo mana la ilaha illallah o jaalil alihata ilahun wahidan ko waɗugol allahji ɗin fof allah gooto wa tarki ibadati ma siwa ɓe accugol kala ko rewgol ko nagas o gado fahimahul musirikuna ɓe sirkuɓe ndeññande faamno ɗum ɗon li annahum sabu kamɓe arabum fusaha ma ɗum arabum fusha ko arabuɓe laaɓuɓe ɗen ɓe nanoɓe ti arabu wowlama waɗi ɓe sali ko ɗum sendi en enen maɓɓe enen ɓay en nanata arabu on no nanirte en ko ɗum haɗa wi'ugol la ilaha illallah on satta kono si hewti gollitirgol ngol si haaju yani on tigi heɓi faale ma on tigi heɓi maafaare o watta ha goɗɗo rewatanamu nani goɗɗum waɗirta ni nani ko suwa haaju faale ma kurol goɗɗum sabu nawnare goɗɗo yimotako ɗo o yaka karmakojo lasrari siko mo ceede siko mo ramli siko mo urra siko mo samtul maarifi harawana hunde ko suwa alhaali ɗaɓɓere makko nden no satti ko yeeyo martata ko mimmini wo no kalade hendiɗo ko makko ko wo hettotako tawi ha nokku go e on hallaali tawi imana ala tawhidi ala o innayi mi annda ko jokkinmi o yaha wota woɓɓe e ɓen oyno haray miɗo ari ka mom alhaali on ala wo no waafe on ɗo miɗo soñji ɓe ƴetta ko ɓe ndaarirta kon ɓe ndaaranamo ɓayra o ƴetta ɓe yi'anamo nawni ha woɓɓe maɓɓe harɗa jooɗi yeeso maɓɓe ɓe ndaarande maɓɓe ɓe munno to ɓe yaɗa ni e taara hondu ndun ka hoore ɓe tugga ɓe on tigite ɗen ɓe yaali ɓe tugga hondu ndun e deftere ndaarinde nden la allah ko alqur'ana on la allah ko ɓurdatu ɓe yi'ane ɗon mo gasa hara mbi ndaaro fuɗɗa yaheede haa jooni goɗɗo yahaali ka ndaaroɓe ɓen ɓeyni wona ha hunde ko koddori e allah yaw fawoɗa e allah wakkiloɗa no gasa hara ɓe wolal ɗum haano ɓeynata ko hiɗa jokka ma ɗum hiɗa ñoƴƴina hoodere maale no jalbi kono ni aɗi ni wattiri ni hiɗa jokka wonde ɓe dindinane ɗon ha enna ko kaari ɗum ɓeyyata fes kamen en to goɗɗo ka maɓɓe wurata handude si a yahii kan ɓenndarooɓe e nder alhaali no ɓe ndaarita noon si gertoɗen haa wike ka binde hok ɓe imminayi tawi ko yo yahu ndaaro ya fori jam siko segele e siko toto caangol ko nanngata kon gerto toon ɓenneyo fay ko yahu ndaaro e sikko ko honɗo on tigi anndaali kon ko gamminde hoggo mum ɗon ko on ɗon anndirta alhaali ma o anndata kono si yiite gite goɗɗo suumama ko si allah kadi suumiti ko onon yo jiyaaɓe allah no jeya e maana la ilaha illallah on e ko ɗum ɗon ñaawata kon nde ñinnata julde ñinnugol julde
ko kañum woni tugalal ɗimmal ngal ɓaawo seedan faaji ɗiɗi allahu on wi'i ka nder alquran e suratu tawba mo haala nelaaɗo makko on o wii si tawii ɓe tuubi ɓe ñinni julde nden ɓe itti zakka on haray ko ihwanukum fiddin haray ko ɓe siɓɓe mon ka diina no jaa e ko ɗum ɗo yamirta kadi no jaa e ko la ilaha illallah on yamirta kadi an tuutiya zakata nde ittata zakka jawdi ma ndin so on ti heɓi nisab so on ti heɓi jawdi jewten fi mbuuɗi so on ti heɓi mbuuɗi e waawɗi soodude garam 75 kanŋe ɗum ko 20 million e goɗɗum ni nde on ti ittata zakka o lima zakka ɗuuɗa hay seeɗa wonande mo hudda wan noon ko nayaɓal tappa ɓere ko kala wulure faranguinéen ko 25 faranguinéen ittete kala 10 000 ko 250 ittete kala 1 million ko 2500 ittante kala honno wiyannolan 1 million faranguinéen ko 25000 faranguinéen ittante ɗum ɗon ɗuuɗa ɓayra hari an kadi ñande goo amarano 1 milliard ko 25 million ittante ɗum ɗuuɗa wonande mo alano mo allahu nasi 1 milliard ƴettugol 25 million e nder 1 milliard ko wiyete 1 milliard ko million wulure hari ñande goo ala ko no gasa ko yumma ma yeeyi dammol maɓɓe mbo yoɓanma fasiyarɗa ko nakiri ɗo so allahu on e yurmede makko e sendore makko woɓɓe no jasde kaskare woɓɓe no rondorade hoore nde woɓɓe ko gardien kañum e bare fof ko yaasi wawta allah o moƴƴike e ma o okkima 1 milliard an a ndaari a tawi 25 million no ɗuuɗani miskimɓe hara ya miijitaki allah okkoɗen hakkille moƴ wata duumu ramadan hoora suumaye lewru wooturu e nder hitande nde mbaɗen no gaye jeenayi ma capantati wata hujjul bayta in istata'ta ilayhi sabila hajjoyaaka suudu allah immoɗa ɗo ɗaɓɓa njooɓa haraɗa timmini yaadu mum hajji e kokol na hay deɓe ɗen fof koy na in istata'ta ilayhi sabilan ko hajju toon ɗonti mara o fawaka ɗonti no ñawli o fawaka mana ɗonti no ñawli ko tawata so yoɓi ñamale ɗen ko rutti ko yonata ko hajjiɗo e haray on ti fawaka hajju so on tino mari o yarde hajju kon o sella o fawaka si tawi on tino mari ko yarde hajju kon mo selli hoolare ala e laawol ngol ha hewtoye haray o fawaka ɗinɗo fof ko gantoji si tawi noon ko yarate kon no woodi cellal no woodi hoolare no woodi sababuji no yarete non no woodi ka yahete toon janno toon haray hajjiyagol ngol hajju waɗɗike haray si on ti saliki hajjoyde ɓaawo ɗum ɗon nelaaɗo allah on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki si on ti heɓi hajju heɓi mbuuɗi ko yottinoyamo ka suudu allah o sallike yaade maata yahudiyan aw nasraniya on ti sallike yaade hajju e hoore timmugol sartiji ɗin fof o waɗi ɗon haami gayntoɗa haami skulol siraɗa haami soodaɗa haami sifa ɗum ha mayde jilikomo e ɗum ha mayde ko jamfoto ɗum on ti maayay yahudiyan aw nasraniyan o ko woni kon e lannode suratul munafiqun hatta ida jaa ahadahum lmaut qala rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum min assalihin abdoulah ibne abbas o wi o firiri ɗum o wondema si mayde nangi on tigi hara ko jon jawdi noon jon cellal noon on tigi hari ala ittude zakka on tigi ala hajjoyaali on tigi inna allah ko haɗinen nanami ha mi itta zakka on mi hajjoya fa asaddaga on ko mi itta zakka wa kummina salihina on mi yaha hajjo aray en fof wattanen hakki ko feƴƴi kon feƴƴi heɓɓitoɗen e ko saabi arde gon si allah subahanahu wa taala e yummede mum e sendore mum naafi jawdi lanni ka allah kono o faala noon ngo sendirta si waldinno fof haray no ngalu ala valeur tawi allah on suɓɓikema o ittima e saffewol wa suɓɓen o ittima e saffewol faalaɓe jonnede zakka ɓen o wattima ka saffewol duwaɓe ittude zakka ɓen teddin on nema jaɓu itta ittude zakka on har na ittirgol kara ittu fewndo ittete ɗon si nisaabo on yoni e dat hitande lewru ko wowɗa ittude ɗon yoni watta nennu ɗum woɓɓe no habbi ɗin ɓe yaha ɓe defa ɗi ɓe yaha ɓe yoɓa location ɓe yaha ɓe yoɓana fay koye maɓɓe ko hikka l'école yiɓe soñji majorité on ko miskimɓe ka nennu ɗum ɗon ti heɓi ko yottinoytamo e suudu yottinoytamo ka e hajjoygol ka suudu allah ɗon ti jaɓɓoyaade o hajjoya moƴƴere ko woni e mum kon no mawni ko e mum jeeya nelaaɗo maaki
sallallahu alayhi wa sallama alhajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Wondema hajju ɗiggaɗo e mum, hajju jaɓaɗo, hajjiroyaɗo noon duwa hajjiroyede noon hara ella o ala e mum ala jodi siwana aljanna e balle ɓuri aljanna ala. Ka loyru goɗɗo e men waloto ɓeru ka loyru waloto aljanna no ɓuri. Aljanna ko galle sifotaako elaɗo no sifo aljanna o wi'i fiha no ton mala aynu ra'at ko yitere yaalitiba mum e labede wala udunun sami'at no ton e hitoji welɗi ko nowɗo naaltiba mum no ton kadi e daka meeji e nafaaji e faaleji bani adama no la khatara ala qalbi basarin qat on ɓernde miijaaki ha miiji sifa ɗum sina on tinati aljanna beru ko hondu ukkoto e nder ndiyam ƴawa fullo e nde wote on ti jejjiteɗen nangal tampereji konti tampuno ko allah o si on ti naati yiide ɗe mooli allah fulloy on ti ƴawnama on ti yejjeteɗen nangal ndiyam ɓuuɓoɗan e henndu ɓuuɓundu e fowtere e ko o weltino ko allah o ɗe mooli allah torki allah subahanahu wa taala yo allah on jaɓ golleji men yo allah on yaafo en ko feƴƴi kon yo allah on fewnu en waɗa barki e gurdam meɗen ɗen arsika en mbattane moƴƴo e ko saati arde kon. aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri almuslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس ومعنى أشهد أن محمدا رسول الله الإقرار بأنه رسول من عند الله واعتقاد ذلك في القلب. ومقتضى هذه الشهادة يتلخص في 4 أمور. أولها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا شهدت أنه رسول الله وجب عليك أن تطيعه فيما يأمرك به وأن تجتنب ما نهاك عنه وأن تصدقه فيما يخبر به عن الله تعالى وعن الغيوب المادية والمستقبلة وألا تتقرب بشيء من العبادات إلا إذا كان موافقا لشريعته وتترك البدع والمحدثات وتترك الأقوال المخالفة لسنته مهما بلغ قائلها من العلم والفقه. فكل منا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله. قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أجمع العلماء على من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أجبت لقوم عرفوا إسنادا وصحته يذهبون إلى رأي فلان إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. الله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيحلك. والله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوا ولهم على خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. siɓɓe julɓe tedduɓe yettore waɗani allah on nelɗo nelaɗo mum on o noddirimo goonga o noddirimo peewal e diina goonga fiyu o townukan diina o feññinaka o mawnina fi makka o jonnaka valeur e ɗo denna nangal diinaji ɗin fof kala ko allah rewira e hoore leydi ndin diinaji samawiyankoji ɓa diinaji goɗɗi gooɓa e diinaji samawiyankoji ko diina ko yimɓe Musa ɓe wonno rewide Allah e diina ko yimɓe Isa ɓe wonno rewide Allah e goɗɗi goo fuɗɗitaɗi ko hollugol wondema ala diina rewite ka Allah o jaɓa
o malna jommum o danda on ti malkiteede sina ko Allah neli nelaaɗo Allah on sallallahu alayhi wa sallam ɗo seeɗo Allah on yoni seede e ɗum ɗo seeɗo ala reweteeɗo si wona Allah e goonga ay no woodi goɗɗum ngoo ko ala wona reweede kono naa e hoore goonga o alaa ka fidiiɗo e irritagol e ɗum e wotinɗingol mo ɗo seeɗo wondema o yettaaɗo o ko hoojo mawɗo ko jiyaaɗo Allah ko nelaaɗo makko yo Allah o ɓeyda mo jamme kisiye o sinaɓe hisinde si ɗum ɗon feƴƴi ko onno yo yimɓe ko woni ma'ana ko woni firo wondema anna muhammadan rasulullah ɗum woni asadu anna muhammadan rasulullah mi seedike ala muhammadu ko nelaaɗo Allah al ijraru ko irritagol ko pular mo irritagol jaɓugol ka ɓernde eka ɗengal eka golle bi annahu wonnema kanko nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam rasulum ko o nelaaɗo min indillahi immorɗo ka Allah wa itiqadu zalika e fiɓude ɗum fil qalbi ka ɓernde e manaji ɗum ɗo manaji ngal seede yagal ɗo no sendito no laaɓa no fen senne e la piiji nayi ko piiji nayi woni mandeji ko andirte wondema a gomɗini wondema muhammadu rasulullah ko adi gon ta'atuhu ko ɗoftagol mo fima amara e kala ko yamiri ɗum no yaaji ɗoftagol nelaaɗo on sallllahu alih wa sallam e kala ko yamiri wa tasdiguhu fima akhbara e goongingol mo e kala ko haɓu kala ko o yeeti kala ko nelaaɗo maaki aray si waɗi yeeso ma jaɓa hi ko goonga nelaaɗo maakino ɗum ɗo si waɗaali waɗaaka hakkil ma hara a wuri ma hara a wura kono ɓayra nelaaɗo maaki aray goɗɗi ɗi ngari ko e mun jeya ɗin nelaaɗo on sallallahu alih wa sallam maaki o wi sinfani min ummati façon ji ɗiɗi nooneeji yimɓe e nder mofti an ɗen min ahlin naari ko yimɓe yite ɓen ɓe jeya lam arahuma min yaali ɓe yaada mi wujudihi ma hina zak har ne ñande ɓe woda o wi nisa'um ko rewɓe kaasiyatum holtuɓe aariyatum holɓe ma'ilatum oñiiɓe mumilatum oñooɓe woɓɓe goo kadi wa ka anna ala ru'usihinna ka asnimatil bukti o wi ƴuugeeje e pelle suguli ko woni kon ka koye maɓɓe aynayi ko ƴuugeeje ngelooɗe sa njuuli en salmini jooni a yaltii ɗo a yeey ɗum o yewti yeeso ɗon ko wulɓini no wulɓinani en fof ɓan noon ko ɓiɓɓe men e ɓeynguli men e banndiraaɓe men e baadiraaɓe men e taaniraaɓe men ɗon ki hisi o hiɗinaade ara o hisaade nelaaɗo maaki ɓen la yadkhuluna aljannata o wi ɓe natta aljanna na noon ɗon haadi o wi wala yajidna rihaha o wi en henndu aljanna ndun urataaɓe wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza riwaya goo wondema uurengol aljanna no immooɗo yaha hakkunde mum e ka yaarete duuɓi temeɗɗe joyi o wi ɓeeɗo rewɓe ɓortiiɓe holtuɓe holɓe ɓe jaɓ alaa ɓornaade o wi aljanna o ɓurataade ɗum no foti wattande hakkil ɗum no foti wattande hakkil na hunde samankalaare ni wonaa fikireede ɗo hanki ɗo 73 ɗo 74 hari ɗum alaa no konaakiri buy e mon har no konaakiri ɗo nden ñamde rewɓe wojjiɓe produit haa lutta ɓawlita toon fof jaɓata ɓawlde toon fof ɓawli haa lutta guje kolli ɗin e kolɓule ɗe e koppini nanni ɗin ɗo nguri no yeɗɗi ɓuri ɓiya hari ɗum alaa no konaakiri men mi yiide ɗum wo sénégal no ɓe wiya ɗum toon ko haala maɓɓe xeesal hannde ndaari ka yaasi on ɗo ndaara leñol alaa ɓey nguure alaa musidal e nder leƴƴi wonɗi lagine ɗi ngol alaati ko ɓen o nelaa ɗo maaki nden ñannde hari alaama duuɓi wuluure temeɗɗe nayi e goɗɗum hikki e yimɓe jogiiɓe ɓoggi e paatanji no piya yimɓe ka hoore laawol hoore ɓen kadi yiɓe ɗo yiɓe wooda ɗon ti innayi ko nokkel kaari o kaari nokkel kaari kono ko haa ɗo ɓe ko halaa ko nelaa ɗo maaki aray kon fof suwa waɗa suwa ara tawa iɗa wuuri yiya ma hayti a maayi kono ko nelaa ɗo maaki kon si tawii hadise on selli darngal ngal darotaa ko ɗum araani darngal ngal darotaa ko ɗum waɗaani ko ɗum ɗo woni ɗiɗi tasdigu fima akhbara wa ijtinabu ma naha anhu wa zajara e woɗɗitagol kala ko haɗi e mum o ñaaɗi e mum o wii ɗum waɗataake naya ɓunnu kañum ɓuri hittude wa allah yubadallaha illa bima sara wonaayo allah on rewire sinaa ko nelaaɗo allah on tarɗiɗi ko
si on tii heɓii tan rewgol Allah si Allah arsitima wonde julɗo wonaa yo o jaɓu rewirde Allah ko waɗetee maa ko wi'etee maa ko piɓetee maa no ikkitee sadaka kala mbaadiiji dewangal fof sinaa yo taw hino hawrondiri e ko nelaaɗo Allah on waɗi ko si innaama waɗɗen huunde kaari ko hawjuɗaa wo ko hawjuɗaa lanndo taw si nelaaɗo Allah on wanno si a lanndike jommum inni e a nelaaɗo Allah on dey waɗaano ɗum kono noon no waɗeede jooni nde a ñannde ko menen fof yalaaji kaari en ɗo ɗum yo naatani ɗen naa reenaaɓe arna on fof si mooɓondiri ɓe dawi ɓe hirndi e goɗɗum so a lanndike ɓeynii tigi tigi on heyi e ɗum alaano fof nelaaɗo Allah ɗum rawiranooka Allah toon nde ñannde wata wukko e ɗum eto anndaaka nelaaɗo Allah o wuri e mum kon kanko e sahabaaɓe makko ɓen haaɗaa ɗon hay ɗum en waawataa waɗde fof dewe nelaaɗo Allah ɗen e tinnaare makko e sahabaaɓe makko wakkiliiɓe ɓen e ardiiɓe hikkiiɓe ɗon ɓen hikkiiɓe ɗon ɓen en waawataa waɗde fof en waawataa jul e hoorugol tenen e alhamisa hoorugol ayyamul biidi juula jemma juula haa koyɗe ɗen ɓuuta e sellugol kala ko alaa e laawol mum deƴƴa hara wolataa ko alaa nafa ɗum ɗo fof e ittugol sadaka hara naamoo ɓanngol yimɓe ko nde waɗde ko en waawataa nelaaɗo Allah sallallahu alih wa sallam si o heɓiino e goɗɗum yimɓe ɓe ŋarayno o okka ɓe haalanna o inna summa la tajidunani bakilan o wi'a on tawataa dow komi wudduɗo hara hunde Allah hara hokkii fof yaadi yahaama goɗɗum heɓike ɗon ma jawdi irani julɓe ɓen nokkugoo fay e ko wona so hindike hay hunde waɗataa ko makko o kay haalanna wonta ɗo lewru hara ɓe ñaamaali kanko e ɓeygore makko nden sina tamaro e ndiyam hadisaaji seeɗi hiri eto ɗen en haana wadde bidi'a few kono fotuno awa hara en waɗi farillaaji ɗin fof en waɗi sunnaaji ɗin fof ine noon e mbeydi to kono eɗen acci ko yamira ɗen kon ine ɗaɓɓude goɗɗum ngo watten noon etoɗen ɗum etoɗen fiinde toɓɓere wo allah yubadallah illa bima sara wonaa yo allah on rewire sinaa ko allah on sarɗini kon ka ɗenngal nelaaɗo makko on fa ida sahitta so a seedike an neɗɗo on anna huno kanko nelaaɗo allah rasulullahi ko nelaaɗo allah on saanga haray wajaba alayka waɗɗike e ma woni farilla e ma an to tii'a hunde ɗoftotoɗaamo fima ya'muruka bihi kala ko yame ma ɗum no ɗuuɗi koye mun ɗiggal ngol nene baaba jokkugol enɗan ɗaɓɓirgol no laaɓiri ittugol sadaka wa an tajitani bamana haka an e nde woɗitotoɗa kala ko haɗuma e mum wanto taddigaw hunde e nde gongintaamo fima yukbiru bihi konko o haali anillahi fi allah taala to ɗo wa anil huyubil madiya ɗin piiji wirniiɗi feƴƴunooɗi wal mustaqbilati e ɗin aroji kala ko nelaa ɗo maaki feƴƴiino jaɓa ɗum wanno kala ko maaki aroyay jaɓa ɗum aray e nde a ɓartofta allah hunde e dewe sina harano hawrondiri e sariɗa kadi a nelaaɗo allah o acca bidiya acca piiji fuɗɗitaaɗi ɗin fof e konnguɗi e kuuɗe e wowluɗo ɗum on sencuɗo ɗum on no fotata won o fotata kala e men ɗon ɗi wowlino jaɓe no acce sina nelaaɗo allah kala ko onti hewti e darja ko diplôme ko onti jogi o ko onti hewti ka dambe o no kiloji makko ɗin fotata ko musidal to wo ɓa neɗɗo ko no o fotata wo konngol makko ngol fotata gaynowo haajo mawɗo ñamminde weelaaɓe itta tampere e musidal ngal o e goɗɗo tun jeyaaɗo toon hara ko ɓe ɓeygore wotere nagoto neɗɗo ko fodde nafa mum kan o jaɓante kono kala no onti fotata o wiya ɗum ɗo rewiri allah no fota ndaarede imam malik rahimahullah o wi'i ñande goo o wi en fof si en wowlino jaɓe no sale sina jongo gabru ɗo o satti gabru nelaaɗo allah on sallah sallam imam mouhammad bon idrissa safayi imam safayi rahimahullah o wi'i wo karamakoɓe ɓen fof fotti nden ñande o wi e gurdam makko o wi karamakoɓe ɓen fof fotti wonnama kala mo sunna nelaaɗo on ɓanga ni ɗum e hadise selluɗo e laawol sellungol wondema daganaakimo haanannaamo nde o accata sunna nelaaɗo on fii konngol hayƴe goo kaayina man kam sunnama nelaaɗo on ko ɗum ɗo ɓe maaki ma ko ɗum ɗo ɓe waɗi ma ɓe yii ɗum ɗo no waɗeede haɗaali ɗum ɗon duwaaka accirede fii goɗɗo goo wonɗo wo wonɗo ka fula si qu'il soit ka français wonɗo wo on nama ko ɗum ɗo nelaaɗo on maaki ma ko ɗum ɓe wi'i ɓe yii no waɗe ɓe acci ɗum ma ko ɗum ɗo ɓe huwi yi'a hay ɓe huwa ɗum ɗon accirtaake goɗɗum ngoo jokke ko woni wo ko woni ko onti woni wo no jommum fotata wo imam ahmad bun hambal minal aimatil arbaa on o wii miɗo ŋalɗi e yimɓe annday ɓe tuuginorde hadise
e tellugol hadise on ɓe acca ɗum ɗon ɗon ɓe yaha ila rayi fulan ɓe yaha ɓe jokka feere Sufyan o wi tun Sufyan mba Sufyan o tawri o karam koye mawɗo gasar na on o wi Allah on daali ka nder alquran o wi yo ɓe rento lundotoɓe yamirore nelaɗo Allah on watta heɓuɓe fitina ma lette mawɗe heɓa ɓe Allah o on daali ka nder alquran o wiya ma atakum rasul kala ko nelaɗo Allah on addani ɗum fahudu ko nangue ɗum jaɓe ɗum amana hakum anhu kala ko haadi en mum fantahu haɗite ono jaaɓe Allah kule Allah ɗoftoɗon Allah andon ko ɓuri moƴƴude e yewtere kitabullahi ko deftere Allah ko ɓuri moƴƴude e yewtere ko alquran o wa hayrul hadi ko ɓuri moƴƴude e peewal ko Allah on rewirte konguɗe e kuuɗe e piɓule peewal nela ɗum sallllahu alayhi wa sallam wa sarrul umuri ko ɓuri bonde e fiyakuji ɗi muuda sato ha ko sincaɗi e majji on haray ɗen foti wattande hakkille ɗum e waktu on nangi en ɗo torki Allah subhanahu wa taala yewten ɗo ko yo Allah hot barki e mum yo Allah on arsuki en manditade ɗum yo Allah on laɓɓin ɗum yo Allah to Allah ɗum jiigoɗo Allah waɗa ɗum nanirade Allah waɗan en barki e mum yo Allah o arsuki en yaafagol ɗen kala ko feƴƴi kon ko faaya e ko fayta e ko feewa woni arde ko yo Allah on hawrindin en sawab e gandal nafaygal e golle hawrindinnaɗe e deftere Allah ndin e sunna nelaɗo ɗon Allah sallllahu alayhi wa sallam yo Allah wat barki e gurdam men yo Allah wat barki e jawle men yo Allah wat barki e ɓeygureji men yo Allah on arsuki en sakkitorgol no moƴƴiri yo Allah on arsuki en cincirgol simaya barki Allah subhanahu wa taala bi asma'illahi husna wa sifatihi l ulya ñande lajal hewti e men ñande wayno mbirten e aduna ñande accitote en fofude Allah on arsiku e wiigol la ilaha illa Allah hara en wolitali hunde ɓawo ɗon aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha allahumma la tajal dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala ila an-nari masirana waj'al jannata hiya darana ma alladhina an'amta عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا والكسل ولا والبي والإبانتال